Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Ibwega nontu bwa rukiri rungi rurweru na itucokeria mwene nya Murungu nkatho nontu bwa twakanya gaka kairi te kawaida unte chukagia eri kawithire bije te kawaida na gwitikia Murungu mwitikikwa ruterene rwetu ndiuga tucokia nkatho kenda tukaomba kuigwa kiugo ke Mwathani na Mwathani atutharima. Mwathani mwene nya Murungu tugucokeria nkatho rukirwa narua ibwega nontu kinya bwa mutambo jojo bwa Weru TV Mwathani wa kiao kwithirwa juri on igitenereri nandi tujwamukira ritwa rya Jesu Kristo tukiugaga Mwathani kiugo kionthe kira gitite Mwathani kuuma kanywene gaku ikenda gikinyira Mwathani antu baku ndaria na ritwa rya Jesu Kristo aria bonthe bagutegera kaitharimo bikaure jambura ndene miturire yao kiugo giki gagikagarure muntu ikenda Mwathani ukume bugocokera ritwa rya Jesu Kristo twaromba no cokia nkatho. Amen. Amen. Wow. Betagwa Reverend Evans na nkuruki imbonoki na kwenda Jesu gitumairia kanisa Tent of Praise Meru. Onde muntu nkoma kama ndi muntu nkoma na nchoka iria ngai nkatho nuntu pompa kanya ntuika mundu onkoma. Bwana sifiwe sana. Kethero te mundu nkoma we mundu Murungu na kethero we mundu nkoma we mucore Murungu. Bwana sifiwe sana. Na no mwanka kwithirwo kwina gintu kiria gikwakikishagira ati ugwe mundu nkoma kana we mundu Murungu. Na rukiriro na arua ndienda tuthoma maandiko na ndienda mbere tuthoma maandiko ndienda twaririe kiugo kiandiki ndene maandiko kiugaga ikwandiki. Bwana sifiwe sana. Ndienda kwaririe kiugo gikuga ikwandiki na inkwenda tumenye imbie yandiki ina yandiki neke nontu kwandiki na kiu gigotethia na Mwathani mwene nya Murungu agakutharima. Amen. Dene uku ria Luka 4 mustari jwa mbere wina miraga itiau mwanka mustari jurea jwa 10 ibije Mwathani agatutharima. Maandiko jariuga na Jesu aracoka kuma Jorodani ojuritwe kirundu mutheru na aratongerua areta na ara Rwanda igitene riria na ere na kalire Rwanda kenda omba kugerua inkoma miaka ntuku 40 na igita riu rionthe utebio arite na araigua mpara ikuthira tuku ikuthira nkoma areja aramwira atiri kethirwe mwana wa Murungu garura iga riri rituike mugate. Jesu aramwira atiri kwandiki mtu atitura nuntu bo mugate junka. Nkoma aracoka aramujukia aramuikia igita ria jairi aramuikia kibarine kana unene buna kibarine antwana areta aramuoneria kwa sekendi nkai aramuoneria motonga jonthe na monene janthe guru amwira keja amwira utonga bobo bunthe na inya iji cionthe no nene bobo bunthe ini nenkeri na aramwira ati iniu amwirire ou amwira binenkaniri jarene ciakwa ini mbethagirwa nkiatha into biu bionthe amwira woni nenkaira wonthe uria nkwenda na ukeja kwithirwa gombombi na mirari ukandomba uno nkunenkera into bibi. Jesu aramwira atiri ikwandiki romba Mwathani wake okanena mira Mwathani Murungu Mwathani Murungu waku. Nkoma arajokia atanogerera mujokia aramuikia kanisene na ale Jerusalemu aramweke guru ya kanisa aramwira atiri kethera ogwe mwana wa Murungu igwethie nthiguru nontu ikwandiki ko inya nkoma na iji kwandiki nontu ikwandiki ogwe ciarukie kenda nontu ciarukie nontu ikwandiki ati Mwathani agatuma maraika beze bakugwatire.
Jesu aramwira atiri kwandiki ukageria mwathani Murungu waku kana ukamwika kigerione. Nkoma akuthiria kumugeria na njira cionthe aratigana nwe igita rikai. Mwathani tharima kiugo giaku rietwene ria Jesu Kristo naromba no cokia nkatho. Mutegeri wa Weru TV ndienda twetana biugo bibi na ndarike nkai sana na withroe makini kendo kaomba kugwata kiria mwathani akwenda kwaria nawe. Mandiko jariuga Jesu Kristo arajokia arauma na aria abatitherwi Johana Mbatizaji Yordani na arajokua aratongerwi kirundu mutheru araikwa Rwanda na arietire maromba kana fasting maromba ja kuinga ntuko 40 na mandiko jariuga ntuko ere ya 40 nageragwe nkoma. Bwana sivue sana. Na nkoma akemugeragia Biblia iliuga ntuko 40 ikothira Jesu na igerwe mpara na nande nonto akuigwa era wantuko 40 ikothira kegeragwa nonto agutongeretwe ikirundu mwathani eta Rwanda kenda eta kugerwa inkoma na mandiko jariuga areta arakara ntuko 40 egeragwa kama na ntuko 40 kuthira nkoma nejere ejethira Jesu akari ndiguru na mwira atiri kethira ugwe mwana Murungu jokia igarere ugarorere tweke mugate nonto nkoma na ije Jesu ena mpara. Bwana sifue sana. Kwa nkoma kinya wene atari nonto ageragia mtu agintukiria akumenya iki akwenda thayu kintukiro kwenda thayu ke wikyo nkoma kugeragia kyo. Mandiko jariuga na Jesu aramwera atere kwandeki. Bwana sifue sana. Hate mtu atetora imugate chunka tiga kiugo kira kiumaga kanywene kamwathani. Nkoma atatiganira na Jesu atamwerere kwenda huko oni no wangarore ndene inya cionthe ndi mwana Murungu kugarura kimugate na ringi garura igarika kimugate na bakare ugatajukirie samaki na migate ajukia megarura na bia tweka ikabu bibingi. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo tio nto Jesu alengire mwa ugatagarura rothe rwatweka ndivei kwa wate anaije ena inya ende kwena gento Jesu atathithirie gwikira mwathani magerione. Bwana sifue sana. Mandiko jariuga aramwera kwandeki atire mtu atetura imugate junka ake agatore kiugo kiria kiandiki kiria kiuma kanywene ka mwathani. Kwa mata anogerera mujukia aramuikia kirimene eguru aramuikia kirimene eguru. Biblia iliuga kwa sekunde aramuoneria na ndienda tugwatanira mutegeri okwa ukara ukimenya script yeje nkuthoma inkwenda uriikia na kumigwata kwa ndene ukara ukimenya ndene Biblia kuuma mwa kiambiriria mwanka kuguurerwa gutinange nkoma aria uma kethero tagwata kuguurirwa kuu ndienda gwata kuguurirwa kumenya ati aja nkoma na ariria uma. Bwana sifue sana. Tuga nkoma yualaya lakini Biblia iliuga tiri aramojokia haramuikia kebarine na aramuoni otonga na sekunde aramwera tiri utonga popubunde nonene bwa nthiguru ini nenkeri na mtu wonde urea gwithagirwa nenkaira mtu wonde urea mbithagirwa nkiendaga. Jesu atamwirire ni urongo ati bibia Murungu ati bietu apana amwirire nti arega jaguo kuga lakini ndiendo gwata ati kinya kethira ukamboni otonga bou nono kumbira kanenkera. Mandiko jariuga atiri kwandiki ukeromba Murungu ungi tiga uni ukenamira Murungu ungi. Bwana Yesu asifiwe. Akamwera imeandikwa amweri kwandiki. Biblia iliuga atiri aramojokia aramuikia kanisene nonto akuona no kirundu mono akuona no kanisa sana atamujokeria muikia na angi atamujokeria muikia meugo atamuikeria kire aganga amujokerie amuikia kanisene ona au akuga imeandikwa ajokia muikia na othikira ora nkoma kumwira amwira na ndere. Mandiko jariuga ora Jesu akwira nkoma ati imeandikwa nkoma no ale mwira mandiko jariuga tiri nonto mwathani agatuma malaika
jeje ja kugwatiri kendo tikombe kuringwa yiga echiaro kiaja eno ntikwandiki no tukona ntikwa. Bwana asifiwe sana. Ndarikia na gukwira aja mwambirio haja no nkoma ariria uma niki ariria uma mtu kwira nkoma engirwe na aria iguru eni kwa ndiguru mandiko jariuga antu baria bandi iguru kana malaika jaririre jauga woi nonto bwa atana baba nari baba baria bari ndigurone nonto mundu nkoma uria muthitangi wao akwina mua na akimenyaga igita ria wirika imuno kwogweta kubairia. Bwana asifiwe sana. Na ikyo kuona nkome gita riba kwaria na Jesu ena mamlaka alingeuga ithirwa wina utonga ikuona utonga ore nkoma. Lakini after gikuo kila kia Jesu maandiko jariuga wakati Yesu alikufa arena manara kuzimu aratunya nkoma rubungorora rwa mamlaka na areta acio na nkoma arethirwa ati na inya ikyo no ntututeto maira rietwa ringi tugaga rietwa ria Jesu Kristo mwana wa Mungu uro tura muoyo rietwa ria Jesu Kristo na gikikyo rietwa rirido ritumite antu baba ingi bakangaratana kwina Jesu bathatu ndene Biblia na Jesu baba bathatu tebo bakurukaira temptation yiji kana kigirio giki Jesu ombere in Jesu ujo tukuona mwana wa Mungu jawe waumire na aria arejike na batu tumba kuonoka. Jesu obaire etagwa Jesu Justo uria wale Jesu Justo ukamwitha ndene ukuna ria mathithio datumwa kwina Jesu ngenwe gwetagwa Jesu mba ojo ari pia murogi. Bwana asifiwe sana. Na bonde nonje na bale kwegita ria nje wone nkoma uria retaga confusion aramwera tere igwethie aramwera nteo kwandike tere ukageria mwathani Murungu waku aja no tokinyite ntukone izi nyama kanisa na jara twinazo na I'm sorry to say this makanisa na jara twinazo ijakinyite kiwango na antu pagachanganyikirwo na ikyo kuona antu baba ingi batigite inya gwita kanisa nonto ko bate kwerwa inji Jesu kuba kuunjirwa kubate kwerwa imbiwe gwita na mbere anto bakinyete kwethirwa bali katika hali area ya kwethirwa ole in the comfort zone anto ale agokarokira kwa inawezekana manto jakabwa ndanda manto jategwa nkomari enda kwerwa ikuandiki no karoke menyaga inya nkomoro kumwira ikuandiki kinyabi ubi andiki bikiandikwa na leo. Bwana asifiwe sana. Biwo kuga bia biwo komweri biandiki kinyabi kiandikwa na leo kabuthe thoma maandiko Biblia liugana na aria mbinguni kuraumira ndoa according to the scripture in the book of Revelation eliugana kuraumira ndoa na aria goro na ndoa ezira thorwa nene sana na malaika ngojo gwetwa Lucifer harethirwa na malaika jawe 3/4 nuntu niwe gwatongagiria aragarura thirikari na aria mbinguni na arengwa kuratweka gutina makao aragwenya kwau kinya Biblia kuga imeandikwa na ije. Unasifiwe sana. Ikyo kuona kira Jesu ikuandiki iko getete atia ikuandiki tienda kwaria na mutegeri okwa nkwere gita ria kwire kinyu ria kurekana na maromba jaja tugweta tukanenkerwa maromba thate ororia bobo tukororerwa tokerwa nganyonjoka chie nyomba tokerwa ngakwena madhando koje materesine tokerwa kwena ndamu yonekana era nkoma ikuandeki atente kwa ngatora era nkoma ikuandeki ndathingata biugo bya mwathani nkatharimwa terazima mtu eja kwiro katharimwa kiugo kiriuga kethira mbere yeku ndene ukure Deuteronomy kana kurikithania Mathana 30 mstari wa 15 eliuga atiri ati mbere na harua nunenkeri a choice kana chaguo eguchagura buro kwenda wenda kutharimwa no igwo gatara wenda kirumi igwo gatara wenda gikuo igwo gatara wenda muoyo igwo gatara wenda mbioengi wenda beyond the biro kenda igwo gatara ko kuma na arua untobo ibonenka nirinjarene ciaku wenda gotweka murebi no akokenderea tweke murebi wenda gotweka murogi no akokenderea utweke murogi no nto igwo gutara. Bwana asifiwe sana. Ikwandiki amen ndene ukule kuma ndene ukule kuma mirongo ire na ijire mustari jwa 18 eri ugo kareka mwekuru murogi atura
ukareka mwekuru murogi atura kwa kumaanisha mtu ou afai kuebera nonto kejo otegera ukona arogiteba narua nani arogiteba narua no fai kuera nkoma ikwandeki no fai kuera murogi kwandeki no fai kuera anto ikwandeki nkatharimwa wanasifia sana ikwandeki ngokerua bwende kana borege ikwandeki ngokerua ikwandeki ngakara maisha ja mega terazi akiengai terazi mokale maisha ja mai igwo kamua ikwandeki utonge bwana sivyo sana ikwandeki utonge ikwandeki wethroe na family njega ikwandeki wethroe na ngugi njega ikwandeki wethroe na ngari njega wa umara mwekuru ku na twana twaku umara mukuru ku gokuga ugweri mwekuru tiomba kugura ngari no mwanko cukume mukuru ku kure ono gore inyagwo kamukamata ugainya bwetoka ikwandeki na mandiko jandekerio kila mtu te lazima onge aletere wo no onge aletere wo wotwe wozo na wotwe ure tuinde tuliana ba murungu bwana sivyo sana ikyo kuona mtu mandiko jaliuga bakethirwa betanite ntuku imwe arafu umwaje kuongea tigwe ebu imagine ugo tugwitene nawe njirene ukigaruka tote nawe ukathugania ate ugeta ku mama na kethiro te ono kyo chwe pastor manto jatebui pastor njo tugwetania na mtu fulani aja na aura tu twetete aura bwana sivyo sana ikwandiki ukale maisha maja mega ikwandiki utharimwe ikwandiki gukirwe ikwandiki niki utikwira ando baku ikwandiki niki utikubera kinya gwatweka naruo indiguru itikugo gatura ndiguru nkoma nari guru Jesu egitariria ende egitare gokinya Jesu rira aurirwe mitharabene mandiko jariuga areta nare narajukia mamuraka jonde nakujukia mamuraka arachoka aragotwega nkoma atina inya kairi au no koma thirire inya ala Calvary au no koma thirire yento gita wainya kwa kuambiria thaizi ndienda kinya changamoto cia umira ndene miturire eku ugaciera ikwandiki bwana sivyo sana ugaciera ikwandiki kinya watu ekaka okuigwa kwako kawajua weigwa kabisa thaizi nitekuigwa as long as no tegera TV eje ya wero no kaigwa ujumbe bobo ndaromba mwene nya murungu hagutongerie gintu kionde kirokaigwa gikireta negativity katika mendene miturire eku okakiraga ikwandiki bwana sivyo sana okamera ikwandiki kumeandikwa kwamberia thaizi ambairia kwira nkoma ikwandiki amberia kumira ikwandiki kwamberia thaizi era changamoto cionthe ikwandiki kwamberia thaizi kaba ka changamoto iri kweja ndene miturire ku kana morito jala ja kweja jamenye mtu aize ikwandiki amen ikwandiki ngakara bwega ikwandiki nkatharimo ikwandiki ngeta kuraja mwathani wake ona butharime na nkurukia butongeri ndaroma mwene nya murungu akethirwa ria amwe nabwi ndene nja cienu ndene biashara cienu ndene ngugi cionthira bwithwa bukiritaga inya babu butina ngugi ndarekeria kirundu na ndinkibwire ikwandiki ukona ngugi in the name of Jesus ndarekeria inye mwathani kiugaga kinyokeja kwithwa arogi betire beka mucemanio inyokeja kwithwa betire beka ngwataniro inyokeja kwithwa betire baite gongwana bauga ugo tinoga kinya ndeja nkuire bamberia kubera thaizi kwandiki ukatharimwa ikwandiki ugatonya Kanani ikwandiki ukauna Red Sea ikwandiki ugakara maisha ja mega ndigurwire gwitikeria na inso eu nio murungu agutumite gwita bwana sifue sana Mungu amani wabariki na watende mazuri ndiromba ombitekeria ndombe na miturire yaku na mwathani wake akutharima mwathani mwene nya murungu tagucokeria nkatho rukirirwa na arua bwaga no tuba mutegeri kwa TV eje ya weru mwathani wa njuri ndamunenkanire njana ciaku agita ngugine thaizi kunthe kuria kethirwo ari mwathani wake ao ndarega na irundu bionthe bia mundu nkoma magerio jonthe jara jaretagwa kuuma na aria kunthe kuuma kuzimu kuuma kuria kunthe jatumagwa kwiza mwathani ndarega na njori itwa ria Jesu Kristo nkiaragia inyeku mwathani wake ao gutongeria antu baku na kubairigia ritwa ria Jesu Kristo ndaragania mibango yonthe mundu nkoma na ororia bunthe bura nkoma ritete kinyume na mutegeri uju nandi ndarega nabu nkianguraga na kuandika ororia bweru ati kwandiki akatharimwa ritwa ria Jesu Kristo taromba no cokia nkatho amen amen shalom mwathani butharime na butongerie na butinde ntugwe njega na kiao kia mwathani kibwirigire beta Reverend Evans tukutaneni wakati mwingine
God bless you so much. Amen. Amen.